Kanigade All India Radio Shillong ko khubor ban pulero Richmond Karluki kimat bakong san jong ko khubor mata step Menteri rang bado kari ula kentui ke pulet ban long gi bapet ngor habele persya ki bor bapentot ya kari Ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Shillong klarake ya ke jingdap laisnem hnen kesngi Badai ko workshop halor ka full scope lapan log nak benta kinong rep haga shnong mensan haga jela Meghalaya. Ka kubor ka babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi ula kentui ki pulet hakeleng kari banlong ki bapet ngor habele persya ki bor bapentot ya ke jing shong sok hakari. Bad barmanra ya ke jing shania apren ki kenhun benreu baper. Menteri rang bado ula kerane kene ha ke jing elang penkot ya ke conference ki director general bat ki inspector general ki pulet ha kevadia ha ke jela Gujarat henen kesngi. Narendra Modi ula ong baya ki kenhun benreu baper la pendan kam banwanra ya ke jing yapat yapra tang banyo jing mentoy ke basipor. Ula kentui ki pulet banyai trei banwanra ya ke jing terli ha kari. Narendra Modi ula kentu banele persya ki bor bapentot nadu ki kerdan ki banatrai do. Ulero iki bor pulet ki blatrish tom banele persya ya ki kamle no. Uloong baki brio ki sngo sarong iki pulet ag jela Jammu bat Kashmir ki bele persya ya ki kampentriam jong ki le no. Menteri rang bado ula samru ya ki kusnam President's Police Medal syaki pulet sentiat ki blatrish tom. Ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy Neya Shillong kala penlong ya ka program menrakhe ke jingdap laisnem jongka henen kesngi. Kongsan ha kene ke jingrakhe ulalong Professor MS Bagel ubre director badem ka IPGT bat RA bat vice chancellor badai kmi ya ka Gujarat Ayurveda University. Habakrana ke jingelang Professor Bagel ulapan pau ba komno lengba ke jingmat jingshem jong kani ko rukom sumar Ayurveda na India bat ka homeopathy kila aban no senyang sya ke jingya chaprang kejat benreu berokowe. Shosho ulaban badai banwat benia shosho na kabenta ban kentiu yakini ke rukom sumar bat aidawai. Ula kentu igi kena apule bakin kam don bat lum jingtep hakapedai bat kirukom aidawai alopathy Ayurveda bat homeopathy. Director Kaneya Professor Dr. PK Goswami ulakran sepang ke jingkongsan ke Ayurveda bat homeopathy hakini ki por ki bamenta bat komno kini ki rukom sumar bladon da ki spa senam kila banang penbah bat kentiu ya ke rukom sumar pang hakari. Ka Ying Shari Meghalaya High Court kalau hukum ya ke North Eastern Council ban penkre ya ke detail project report na kebenta ke Surok Borkhat Sonapur ha ke Jaka Khapot ka India bat Bangladesh. Ya kini ke Surok ha ke district East Jantia Hills la shu'e Klemdalai ban penbahaya ka de ki sarkar ke blalet no namar ke jingkerdo pisa. Ka kenuhan bishar blaklet Chief Justice Muhammad Yaqub Mir kalau hukum yau secretary ke North Eastern Council ban penkre ke detail project report bat banrai ban lei hapo ke artayo. Chief engineer ke PWD hak affidavit ula pentep baya ke detail project report na kebenta ke jingshna yakni ke surok laai ke North Eastern Council hak ship hoterek unopra. Ha kawai pat kaliang ka affidavit balaai da commissioner bat secretary ketnat forest bat environment kapen pau bahalor kijing ai jingmut jong ka standing committee jong ka National Board for Wildlife kidan kattu kanigi kendon ke badai ban board kani ka kenhun nong bishar kalau hukum ya commissioner bat secretary ban ai da ka affidavit batamai ka badai ban yaha bat ki kendon bat ke ka bakila le ban siang rong ban penbahai ke surok na bakmara Shamahashkola ha hatisya ha district South Garo Hills. Ha kawai pat kaliang amicus curiae ne uparlok jong ke Shari ula ay ka kaipot bayatho e ka jingya chaprang kakam kabasdang nasyalong Shadauki ha district East Khasi Hills bat kumno balamaramot yaka. Ya ka jingelang penkup kerdan na kebenta ke jingpule komputer CT79 bat LT20 lapan longnen kesengi Haram Krishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong. Ikong Thailand Panbo chairperson ka Meghalaya State Women's Commission ilalong ikong san. Habakrana ke jingelang ilapan ken mau yaki kena ashpang ke jingkong san ki but jing start ke juk menta bat kumno bangidai ban lum jing tip yalale ban long ki bat job hakalaway bat ban yadai la de naki kam sneu leng ba ke internet. Iloong ba kapule puthi kaya rap yangi ban kentiau ya kamon ban pule ban treshitom bat ban ya chaprang ha ke jing im
nrei ilaong mangidai banlong kibahok kiba 3 minit bat kiba sngorit. La samru iki kusnam shiki kena kibala pendep iki jing pule. Sanspa arp kun daingot kila yo yaki certificate. Kani ko kubor kawan Shapi na ko All India Radio Shillong. Ya ka workshop basisngi halor ka fault scope la penlong hnen kesngi na ka benta kinong rap ban pen I haki ya ka jing terekam kani ka fault scope badele persya iki knyang kibarit ha ka rukom rap ka bam aidawai. La penlong ya kani da ka ICAR NBAIR Bengaluru rengkat ka jinge trelang bat ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umyam ha ka shnong mensan ha ka jela Meghalaya. Kombalai pesan ngut kinong rap ki bajule ikarukom rap klam da aidawai kile shimbenta hakane workshop. U Dr. Krishnapa Ustad Science ka Plant Physiology, but u Dr. Balasubramaniam Professor ka Agral Entomology na ka College of Postgraduation Studies Umyam kila batai shpang ka fault scope but kumno banile aprsya ki knyang ki bakta ya ki jingthung. Ki babun Kiseng bat kikunhon balang beper kila penlong iki jingyat karel hnen kesngi ban rakhe yak ayom Christmas. La saki baki kena red bat kisamla kile shimbenta shitrem haki jingyat karel haki benta beper kanong ba shlong. La ban kedau hang ne bah ka perthai brokawai la rakhe yak Christmas haka arpasan trek menta ubnai no pra ban kenmau yak jingwan long breu khon ba marwei jong ublei u Jesu Christ shaka perthai ban penye miki breu na ka pop. Nado kini kisngi bala let no la saki ya ke jing shong shet ke jing ede thiet ha ki yo ki hat bagi dukan beper ha ke jing pen kre ki breu ya ka Christmas. La saki ru bagi babon kila pen itnat ela ki yeng ki sem de ki jing pen thaba bat ki jing shai. Hakikat to kani ki benta ba kongsan ka hasor shlong ru la saki ya ke jing pen itnat de ki jing shai ba jing pen thaba ki ba ipho ba khamtam ha ka por men miet. Ki Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills, East Gentia Hills, but West Khasi Hills, ki la penbena ba omsha ikidukan dekiat ban play ha ka arpusau bat arpusan terik menta ubnai namar ke jingra ke Christmas. Bat ha ka shiterik ubnai kala lengkot ke snam arajar kat khandai namar ke jingra ke ya ke snam thamai. Kat kum kene ka hukum ya kidu-kidu ke bapen ken on penshitom kat kum ka an. Ha ka jing persyang ban ai mensiem bat kentia wiki samla. Ka Tata Trust ketemu ban ai jing hikai ka bapaka bat batbet bah yaki ha ka jing ilakai football ha ka than stelam ingi. Ka Tata Trust Outreach Program ka badai ka way na ki bahe tam hagari. Kadai na kabenta ki samla kentai bat cenrang ha ka jing ilakai football ha ka than stelam ingi kamtam ha ka jala Manipur, Mizoram bat Meghalaya. Hapo kani ka Tata Trust rengkat ke jingi trailang bat ke Sarkar Mizoram bat Manipur ketemu ban ai jingi kai pentebet ban rengkat bat kiwe kinong ile akai bat tebet hak perthai ya 1000 sans pangut ki khna ki bah preng saw bat khan rus nam karta ha ki khandai photoli ki Grassroots Football Center GFC kum chibenta jong ke jing sedang jongka ka Tata Trust rengkat ke jingi trailang bat ke kenhun peniat football ha Meghalaya kala penlong ya ke Baby League na ke benta ki kena bah pedeng henriau bat khat lai snam karta da ke bapenya don benta ya hendro photoli ki kenhon na do ubrai jemang ke snam arajar khat pra ka election shaka North Kachar Hills Autonomous Council kan long ha ka khat khandai trek ubnai kala lengkot ke snam banwan ya kene le tho da ke Assam State Election Commission henin kesngi Bat katu ko kubor kalakot agani ka step kabala Wan Shapi na All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so baga Delhi Station na kabanta ka kubor hakaktin Hindi, kabanbot ka kubor hakaktin Pareng, hakapor prakat san minute. Sngobaban ab menta ki kubor na Delhi, kapor menta kal agenda partat praduna san minute.